Dobro večer, poštovani gledalci. Izuzetno mi je čast, zadovoljstvo da predstavim novi kanal F1 Ring na YouTube-u koji će se baviti, kao i samog naziva što možete zaključiti, Formulom 1 dešavanjima u Formuli 1, oko Formule 1, pored Formule 1, nad Formulom 1 i tako dalje i tako dalje. Moje ime je Miroslav Miki Despotović i dozvolite mi da zajedno s vama podelim moju strast, moje zadovoljstvo, uživanje, gledajući kako trke, čitajući vesti, čitajući raznorazne tekstove o Formuli 1, jer Formula 1 nije samo trka koja se vozi nedeljom, neki put i subotom kad su u pitanju sprint trke. Formula 1 je poseban stil života, najkompleksniji, najzahtevniji, najskuplji tehnički sport na svetu, tu se okreću milijarde. Posljednjih nekoliko godina svim timovima je skočila vrednost, tako da sada najbogatiji timovi kao što su Red Bull, Mercedes, Ferrari vrede više od 5-6 milijardi dolara. Ali da se vratimo na ovu sezonu, 2026. godina, danas je 29. januar, kao što sam rekao, 2026. godine, i on ima poseban značaj u automobilskom svetu, ne toliko u Formuli 1. To ću vam reći na kraju ovog uvoda koji sam odredio da bude prva epizoda F1 Ring kanala vezano za Formulu 1. Znači, ulazim u 2026. godinu sa potpuno novim pravilima. Dve osnovne stvari su nova regulacija, novi propisi za pogonsku jedinicu i nova regulacija, novi propisi za šasiju samog automobila. Navijači Formule 1 će morati ponovo da uče nove termine, nova tehnička rješenja, i to jedne strane, a s druge strane sport kao što je Formula 1 postaje komplikovaniji, kompleksniji nego nikad pre. Naravno, tu su simulacije, tu su testovi, upravo se ovih dana voze nezvanični testovi koji su zabranjeni za javnost ako procuri neki video snimak ili neka fotografija, to je sve zahvaljujući entuzijastima ili špijunskim fotografima. Da se vratim na ovu sezonu, kao što sam rekao, početak je kao i svake godine u martu mesecu. Sportski direktor FIA Nicolas Tombazis predviđa potencijalne probleme u ovoj godini, a to je kako će se vozači snaći u novim tehničkim propisima, novom sistemu pokretanja, odnosno korišćenja pogonske jedinice. U tome će biti možda reći u nekoj drugoj epizodi. U ovoj hoću samo da se uvedemo u uvod. Pravilnik FIA za 2026. godinu ima, verovali ili ne, 425 stranica. Od toga je tehnički deo 247, sportski je 86 stranica, a proceduralni je 31. I da, nemojte zaboraviti, a to bez toga ne može u Formuli 1 novac. Finansijski pravilnik je napisan na 61 stranici. Da kažem, 8 ključnih reči je bitno u ovoj godini vezano za Formulu 1. Ajde da krenemo šasije. Ona je postala manja i lakša. Međuosovinsko rastojanje, znači između prednje osovine i zadnje osovine, umesto 3600 mm kao prošle godine, do prošle godine, ove godine je to 3400 mm. Širina automobila, znači kraj spoljne ivice točkova, pneumatika se smanjuje sa 2000 na 1900 mm u ovoj godini. Širina podvozja, su bočna ivica donjeg poda, sa 1900 se smanjuje na 1750 mm. Samim tim, prvenstveno zašto je kraće međuosovinsko rastojanje za 20 cm, manje materijala se koristi i tako dalje, minimalna težina pada sa 800 na 770 kg, što je dalje mnogo. Zahvaljujući novim aerodinamičkim pravilima, gde je sada isključen pod sa Venturi kanalima, bit će neki ublaženi Venturi kanal, ali neće u samom podu biti dva kanala u odnosu na da kažemo, kobilicu kompletnog bolida, i procenjuje se da će potisak koji je prvenstveno bio generisan prvenstveno od poda automobila pa preko prednjeg spojlera, zadnjeg spojlera, biti umanjen za između 15 i 30% u poređenju za 2025. godinu. Novina je takođe prednji spojler i zadnji spojler. Zadnji spojler znamo već nekoliko godina, ima takozvani DRS,
Znači imat će jednu klapnu koja smanjuje otpor vazduha, smanjuje se čelna površina istog prednjeg i zadnjeg spojlera i to dozvoljava veće maksimalne brzine. S tim, znači, kompletan otpor vazduha za ceo bolid je smanjen za 40%. To je takozvana aktivna aerodinamika. Prednje i zadnja krila se mogu spljoštiti, kao što sam rekao, znači da se izravnaju, time se stvara manji aerodinamički potisak, otpor vazduha, bolidi su brži, posebno na pravcu. Naravno, propisima će biti objašnjeno kako to može da se primenjuje. Biće režim za pravolinijsko kretanje, režim za skretanje, krivine i koje vozač može da aktivira. I naravno, pneumatici, prednji pneumatici će biti uži za 25 mm, zadnji za 30 mm. Ostaje dalje prečnik od 18 inča. To je što se tiče šasije. Za pogonske jedinice potrebno je da zapadnite samo 3 ključne stvari. Pogonska jedinica, motor s unutrašnjim sagorevanjem, praktično ostaje isti sa nekim modifikacijama. MGU-K ostaje, MGU-H se izbacuje. Zapravo motora ostaje 1600 kubnih santimetara, upotreba jednog turbopunjača, s tim što je od ove godine FIA propisala da se zabranjuje odvojeni turbopunjač, kao što je Mercedes primenio od 2014. godine, kasnije to Honda iskopirala na kraju pre 2 sezone, čini mi se, Renault. Praktično tu ostaje Ferrari u prednosti, jer je Ferrari ostao dosadan kompletnom turbom punjaču praktično iza motora s unutrašnjim sagorevanjem. Kao što sam rekao, ograničava se maksimalni pritisak u turbini i to će predstavljati prvenstveno za same inženjere, konstruktore motora, jedan od najvećih problema kako to primeniti, dostići opet neku snagu. Već sada se poslednjih godinu, 2 dana šuška da je Mercedes, zahvaljujući nekim svojim saznanjima i inovativnim idejama, ostvario minimalnu preznu od 30 konjskih snaga u odnosu na konkurenciju. S tim što već neki sada predviđaju da će Audi kao novo pridošlica u Formuli 1 imati motor kome će nekoj srednjoj vrednosti nedostaje između 25 i 30 konjskih snaga, što uopšte nije mnogo, s obzirom da su oni početnici. Tako da se sada već otprilike procenjuje da će motor s unutrašnjim sagorevanjem, znači 6-cilindrični V motor, pod uglom od 90 stepeni, razvijati između 545 i 585 konjskih snaga u zavisnosti od proizvođača, dok će električna verzija biti povećana u odnosu na prošlogodišnjih 160 i nešto konjskih snaga na skoro 3 puta više, 480 konjskih snaga. Znači opet hibridni sistem će imati zajedno sa motorom unutrašnjim i sa motorom za unutrašnjim sagorevanjem oko 1000-1050 konjskih snaga. Kao što sam rekao, hibridni sistem je pojednostavljen, MGU-H je eliminisan, tako da je iz tog procenta, da bi se dostigla opet snaga, ubačena elektrojedinica koja je sada 3 puta jača u odnosu na prošlu godinu i prošle godine. I važno je isto, gorivo mora da bude klimatski neutralno, ovo se odnosi na sve komponente kao i na njihovu proizvodnju. Što se tiče upotreba aktivne aerodinamike, to znači prednji spojler i zadnji spojler sa delovima, elementima koji se obaraju i smanjuju aerodinamični otpor, pri tome može sam automobil bolid da postigne veću brzinu, uvodi se i režim takozvanog preticanja. On ima nekoliko podeljenih segmenta kada može se koristi. Režim preticanja. Vozači koji se približe automobilu ispred na manje od 1 sekunde mogu da rekuperiraju dodatnih pola megadžula energije, a zatim da pristupe ovoj dodatnoj stazi iz baterije. Vozač koji sledi može da oslobodi ovaj dodatni podsticaj odjednom ili u delovima tokom kruga u zavisnosti od svoje brzine. Režim pojačanja. Vozač takođe može da pritiskom na dugme pristupi u skladištenoj bateriji koji onda oslobađa i koristi za napad, odnosno odbranu od vozača iza sebe. Puna snaga sistema dostupna je bilo gde na stazi, u zavisnosti od preostalog preticanja koji pruža dodatnu snagu iznad normalnog nivoa napunjenosti. Aktivna aerodinamika, kao što sam rekao, prednji i zadnji spojler imaju elemente koji se poravnjavaju praktično sa asfaltom,
i pružuje manji otpor vazduha. Baterija se puni zahvaljujući energiji kočenjem i delimičnim opterećenjem motora. Praktično ova sezona i naredne sezone će smanjiti uticaj aerodinamike, posebno aerodinamičnog poda sa Venturi kanalima i tim svim elementima aerodinamike, tako da ove godine ponovo se favorizuje motor, pogonska jedinica. Vidjeli smo da je od 2014. do 2025. Mercedes bio ubedljivo najuspešniji tim, nemojte zaboraviti, mogu da vas podsjetim, Mercedes kao fabrički tim je osvojio 8 konstruktorskih titula, McLaren 2, znači praktično Mercedesova pogonska jedinica u prvoj turbo hibridnoj eri osvojila 10 konstruktorskih jedinica. Naravno, to Mercedesovo majstorsko čudo ću obraditi u jednoj od narednih emisija i mislim da ćete biti šokirani. Reći ću samo dve formule. 22.000, A1, 2, 3. O tom nekom drugom prilikom. Nadam se da ste uživali ovaj kratak uvod. Oprostite nam možda nekim tehničkim smetnjama. Još se uhodavam. Nov sam u ovoj sferi YouTube-a i tako dalje. Hvala vam na gledanju. Ako vam se dopada, lajkujte. Ako ne, kažete šta ne. Naravno dajte podršku, pretplatu i tako dalje. Od vas zavisi kako će se ovaj kanal razvijati. Da li ćete mi dati podršku i tako dalje. Još jednom hvala najljepše. Pozdravljam vas, Miroslav Miki Despotović. Vozite oprezno, bez upotrebe alkohola, poštujte saobraćajne znake i ne telefonirajte u kolima. Hvala najljepše. Doviđenja. Da ne zaboravim, 29. januar. Vratit ćemo se u 1886. godinu. Karl Benz je patentirao svoj točkaš i to je početak praktično automobilske industrije. 29. januar 1886. godine, danas smo 29. januar 2026. godine, 140 godina automobilizma. Živeo Benz. Hvala, doviđenja.